Kedai kesian ke Baar bo Senior Working President ke UDP uba Bindo Lanong unhap banyakini ke tiket na ke parti kata kesian beningkong haswa ke election arajar pra bat kesian ke Baar bat kedai minta shwa ke election arajar arpulai. Habai keren berkilat pathai kubor uba Bindo ulai thu bashwa ke election arajar pra ke jinga kini tiket kalami hapedeng jong u bat u General Secretary beminta ke parti uba Gemino Mautho ubala let banyakendo yu President ke parti hakatika por u Dr. Don Kupar Roy bamkwai hadwar ublai ban pan tiket na nong thamai. Hinrei u Dr. Don Kupar Roy ula ai ke jubab bakan khamha bandu Kawei ke seat banya ke badu yu uba Bindo kata kede ke jubab bau ai. Udai shisha unong ilam ubayu ijngai. Laong uba Bindo da ka bapin pau ru banado bo urung syakasan perthei uyai ne hakajuk kanong rim bat ke UDP. Ka reflect sa tayo ni siya ka penpau kom tayo nomor ba na siya tu ipi ko por yung Dr. Don. Dr. Don. Kalau dia kom tayo arjat pra. Kapor bang kenhun jong iba Gemino Mautho kelalet ci Dr. Don bonong ba Bindo mlong syu ban ai tiket no ya Dr. Gemino kay jubab Dr. Don Dr. Kupar Roy yung ngadang la bandu no kan kamha makadu kasit ngan rem kasit man mangadu iba Bindo ta jubab kan Dr. Don man ngilai le ada jan pra le Dr. Gemino ulun cik NCP nga job mga natambun di Dr. Don kumta ta ka jing i jeng leader rupa don sia ka jing tip ka jing start ka jing i jengai dengan ang pun doa mentah apa kalau nak Hongkong ini di sini